Hei, bagus. Dua aja. Atas sih. Anjing AWM bangsat. Di balik batu. Ini di gua di aman di dalam rumah nih. Dua. Gua aman dalam rumah, darah gua ini. Ya mati gua. Balik batu no di ujung. Iya, ini ada orang lagi, 2 orang, 3 orang. No, di balik batu di bawah pohon. Udah ke situ tuh, sono. Rumah ini depan aja, Bang. Terobos aja lah anjing lah. Tat. Namanya lagi ya. Satu. Maju. Iha. Tolol banget. Cocok lu, gegaras mati anjing. Wes, bareta nih. Aduh, bareta nih. Bareta, Cok. Aha, nice. Hop. Udah mati belum? Ini masih dulu ya? Satu lagi di kok yang gue terus bagi terus. Mana? Nih depan. Tuh. Udah Ini. Fajri ono, mukil bae dia. Orang bagian gua. Gimana gitu? Gua udah bego no. Gila, bocor mati tektok banget badannya. Antem lah. Yuk maju. Iya, ayo. Rumah ini Ji, depan pom bensin Ji. Iya. Stop nih. Bocah lagi. Intot. Modar siap bagong. Ah, tahi gue dikaratin 2 goblok.
Headshot semua itu dia anjing. Hasilnya sampah. Aduh. Aduh. Satu cos. Maju cos. Darah gua. Maju cos. Darah Goblok. gua, anjir. Yang satu. Maju cos. Oh, maju gua cos. Di bawah. Anjing gua, woi. Aduh, ilah. Gua di balik gua, woi. Woi. Oh, di situ tuh. Gua di balik gua, woi. Mampus. Babon anjing. Bocor malahnya. Parah banget ya, Jos. Oh, itu bocah mati, Ben. Gua mati. Apa? Siapa suruh lu mati? Mama baru bangun. Oh. Ya, 2 orang lagi cuy. Mana nih ya kan? Anjing. Musuh banyak. Konten dong hasil lagi nih. Hidup. Hidup ora? Ya, headshot nih. Anjing bener. Bego. Oh, sobat pakai kono jago. Bom. Assalamualaikum. Dor. Tepeng cut. Jelas Gedon. 11. Ah. Masih ada. Narik dulu gua. Apa lu anjing?